Keyingi temamız prepositions of place. Buyumların жайгашуу ордун билдирген предлогдор. Men a degende эле ошол жайгашуу ордун билдирген предлогдордон баштайын. In, içinde degенди билдирет. İçinde. Andan keyingi on, üstünde, bir nersenin üstünde. Üstünde. In, on, andan keyingi under. Under. Aldığında. Aldığında. Near. Near. Yanında. Yanında. Behind. Behind. Артында. Behind. Артында. Between. Between. Ortasında. Ortasında. In front of. In front of. In front of. Mangdayında. Mangdayında. Next to. Next to. Қатарында. Қатарында. Over. Over. Жогору жагында. Жогору жагында. Демек, бүгүн биз ушул предлогдорду кантип колдонууну карайбыз. Да бир сыйра кайталап коебуз. In, içinde. On, üstünde. Under, aldında. Near, yanında. Behind, ardında. Between, ortasında. In front of, mangdayında. Next to, қатарында. Over, жогору жагында. Эми биз бул жактагы сүрөттү карасак, сүрөттө бизде бир топ буюмдар, анан жаныбарлар турат. Ит, мышык. Силер билесиңер булардын аталыштарын. A dog, a cat, a table, a chair, a computer, a wardrobe, a bed, a picture, a case, a TV set, a drawer, a bookcase, a DVD. Bu сөздөрдүн баарын билесиңер балдар. Эми биз мышык менен иттин кайда жайгашкандыгы тууралуу суроо берип, анан ал суроолорго азыркы биз өткөн темадагы предлогдорду пайдаланып жооп беребиз. Сурообуз мындай болмокчу. Where is the dog? Where is the dog? Суроону түшүнүңөрбү? Where is the dog? Ит кайда турат? Ит кайда? Жообуз эмне болот? The dog is. Кайсы сөз келет? Кайсы предлог? Туура. On. The dog is on the chair. The dog is on the chair. Ит отургучтун үстүндө. The dog is on the chair. Андан кийинки сурообуз. Where is the cat? Экинчи сүрөттү карагыла. Where is the cat? Cat. The cat is on the table. The cat is on the table. Дагы on деген предлогду колдондук. The cat is on the table. Үчүнчү сурообуз. Where is the cat? Where is the cat? Жообуз кандай болмокчу? The cat is
behind. The cat is behind the computer. Just go. The cat is behind the computer. Behind the computer. The cat is behind the computer. Yaxshi. Andan keyingini qaraymiz. Where is the cat? Where is the cat? Use the cat is in the wardrobe. The cat is in the wardrobe. In the wardrobe. The cat is in the wardrobe. The cat is in the wardrobe. Ушул эле сүрөткө да бир суроо бар. Where is the dog? The dog is behind the wardrobe. The dog is behind the wardrobe. Карасаңар, биздин итибиз аркасында турат. The dog is behind the wardrobe. Андан кийинки сүрөттү карайлы. Where is the dog? Where is the dog? The dog is on the bed. The dog is on the bed. Where is the cat? The cat is under the bed. The cat is under the bed. Under the bed. Okay, the next question. Where is the dog? Where is the dog? The dog is in front of the picture. In front of the in front of the picture. Küçük сүрөттүн маңдайында турат. The dog is in front of the picture. Okay. So, H сүрөттү карап көрөлүчү. Эки мышык, ит, мышык. Анын ортосунда эмне турат? Компьютер, телевизор. So, where is the TV set? Деп сурап көрөлү. Where is the TV set? Where is the TV set? The TV set? The TV set is between the dog and the cat. Between the dog and the cat. Between. Ortasında. Between the dog and the cat. Эми J сүрөткө келелик. So, бул жерде мышык иттен жогору туруп атат. Шуну айтып көрөлүк. Where is the cat? Where is the cat? The cat is over the dog. Just well, the cat is over the dog. Иттин жогору жагында. Over. Кийинки сүрөттө. Where is the bookcase? Bookcase. Where is the bookcase? Bookcase. Bookcase. The bookcase is between. Ортосунда турат ба? Between is between the two cats. Эки мышыктын ортосунда турат. Okay. Where is the dog? Where is the dog? The dog is next to the DVD. The dog is next to the DVD. Next to қатарында. So, the dog is next to the DVD. Шуну менен бүгүнкү предлогдор тууралуу сабагыбызды жыйынтыктайбыз.